قبايلنا زيد حبس دي بارواكية إلا قتلي إلا قتلي il faut qu'on en parle. الذي يشرق عندي عليك بين شوية زوفلاون سكيت صارت فيديو يتاكي يمكن تفقنا الغيض ها في الباطل اللي ضايت كل في القبائل لا تغادر الأربعة نتيرات حكمني مدان نسلموت بويني مدان غير الحبس ولي ذا شوي خديما دابا فغاد فقنا على غيض غاف تسوس منا بوينا ثولاوين بوينا غير قزنا الحبس خطر في كندا راه ينسد غاف ساتيت نكبوت نتزاير وكذا ومي قارن البطلة بركان فغادا سن الدنيا إثم محباس هذه محباس كنت واش ولينا نسن نكيدني بواني شفت قليتون غاسو لما ذا هو كان هذايا كان إيومي زمر غتخدمها وزمر غا الدنيا حولفا غيلاقا في الدنيا أثناني غثيد ذيغن يسفك أكو يمدان ور نحمل على الباطل يكره عندنا الباطل إلا قد أدفقنا نشتا أدفقنا الغيظ نسن ولا نفتني ثيل اللي إثم محبس دي محبس نراي الذي يشرق عندي عليك بين شوية Je suis Kamal Seaki, artiste. Ma voix est libre, mais d'autres sont enfermés pour avoir simplement pensé, parlé, rêvé d'un pays meilleur. Je me tiens aux côtés des détenus politiques et de leurs familles. Ne les oublions pas, approchons-nous d'eux. La solidarité est une lumière. Soyons cette lumière. Soyons cette lumière. يشرق عندي عليك بين شوية الزرف لاكون تزرف الاول وكذا ولينا كثا فيديو تاقي كريم سينكا تربعث سينكا كشن نروكس تقبايليت تا فيديو تاقي خدمة تيد بغيغا تهدو ذا سمشتي اي محفاس اكد تواشولين اي محفاس اي قبايليون ذي معناسن تقبايليت ذوي ذي حملن الثلي بغا سنيني اقلا غير ثمنون اقلا وكن تسويرا اقلا غير كيذوان نخدم ايني قلان ذو قفوسنا ايني قلان ذي تزمرتنا يليونا مشيك تنا يليونا مشيك تنضح نكيني ذا نازور جاري نازور يقرفذن اسفرو تجرولا استقبايليث مني كمثمثن يليو نمشي دي تمدو تزمرثيس سرما ثيذت ذي الحق خاد يغال سرما غثيل اللي اتوغال يليون سرما يليون ذيك شمس خميس يكو هذي يكفو الطراد ذي يكفو البطل افتو وشولين نون ثنمرث نون عليك بين شوية أم بدي دي مزيغن النغ ماني لانغو مضال مزيغن اللي تواكرفن تواكرفن ستنباط انت مراون انت مزغة ألا بدي وبريد انت سرتيت أبريد انت دلسة أبريد نتماجيت نتمازغت مزيغن النغ نسل قدون نسناون نسن متى تجيم إيت مزغة نبدي دون بنلا إيدون ماني تليم قمضال يشرق عندي عليك بين شوية الزلف لون أولي ذوال وكنا دمودة تبغس إثاروان إلا ندي الحبوس غاساكن الجزائر تراكن قاربها الحيوض خاصكن الجزائر تسبع ديكن غفوالنا حصوت ذاكن كون واقليكن قولاوننا أقليكن غيروالنا إلفدا يالاس بلا ما تسوغ داغن تيواشولي نون يتوقرحن يتوجرحن وداغن بلا ما نتسو ولا ذوي داكي ديفانسي الحبس غفاك النسلا توعزلن دي تودرين خارصوم كريك هراسن ثنميرت نون تبغست يشرق عندي عليك بين شوية C'est avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de respect que je m'adresse aujourd'hui
aux détenus d'opinion. Qu'ils soient détenus pour une opinion politique, pour une opinion culturelle ou pour une opinion religieuse, leur détention est une honte, est une violation des droits humains. Mais particulièrement aujourd'hui, je m'adresse aux détenus de la cause amazigh. Pour leur dire, vous n'êtes pas seulement des numéros de dossier de justice. Vous n'êtes pas de simples noms sur des rapports. Vous représentez un combat culturel millénaire. Vous défendez une langue, une culture, une existence, une société enracinée. Nous savons que la prison est dure, mais vous êtes des femmes et des hommes libres derrière les barreaux. Ceux qui vous ont mis derrière les barreaux ont essayé d'étouffer une voix, des voix, ont essayé de casser des stylos, de déchirer des cahiers, dans l'espoir de tuer une culture. Mais vous êtes cette culture, vous êtes la voix, vous êtes la parole de la culture et de l'identité amazigh. Votre combat, notre combat, est un combat noble. Des détenus d'opinion qui défendent la dignité et la liberté d'exister, l'authenticité sur la terre des ancêtres, ne sont pas des criminels. Vous n'êtes pas en prison pour avoir violé la loi, pour avoir porté atteinte à la dignité d'autres, mais vous êtes en prison pour défendre votre dignité, notre dignité. Nous resterons de vos côtés. Chaque jour que vous passez en prison est un jour qui éveille de conscience, est un jour qui donne au combat plus de raison, qui porte votre voix, notre voix, la voix de toute la cause amazigh, qu'elle soit où elle peut être, au monde entier, et écrit l'histoire. Nous resterons à vos côtés et nous continuons ensemble le combat.